Niki langsung kuda lumping napa pripun? Ayo nek kuda lumping pamundutan saking wingking mau. Nggih, saking Bertiga Pak ya, bertiga men gaya. Sriyanto menika. Gantine lagu Pagar Makan Tanamang. Yo bertiga Mbak Cita Cumil karo Mbak Oh, Cemil. Jaluk dicumil. Yo karo Mbak Intan Cumil. Lagune kuda lumping mau. Heeh, kuda lumping. Yo. Yo. Kuda lumping semangat yo. Permainan unik sekali. Orang naik kuda, tapi kuda bohong. Namanya kuda lumping. Anehnya permainan ini, orangnya bisa lupa diri. Dia makan rumput, juga makan kaca. Aduhai ngeri sekali. Itu kuda lumping, kuda lumping, kuda lumping kesurupan. Itu kuda lumping, kuda lumping, kuda lumping loncat-loncatan. Awas jangan dekat-dekat melihat permainan ini, karena akibatnya bisa berbahaya. Itulah kuda lumping. Kuda lumping. Iya, kuda lumping. Wah, jan kaya Kakak Hidayat. Jalan Kepang. Iki mau pancen pamundutan kuda lumping ya. Oh, kabeh mau iki kesenian tradisional kaya terus. Ya, wayang ya ngono, kuda lumping ya ngono. Oh, iki kagek gencar-gencare Jalan Kepang. Ya. Mula kabeh di pepetri diuri-uri ya. Matur nuwun. Sik Mbak Cita jumeneng sik aja lungguh. Wonten